Duh, Wisma capek ya lumpang baik. Bawaan diri. Bawaan ya Allah. Weh, kadang, ini orang lumpangan bayi. Ari geus deuk kumaha deui ji? Ini orang diuk. Juk di mana? Tuh bangku tuh. Ihonya di kuari. Sukan. Kuari lah. Wah, siawak sia mah nyangan tempat panas amat jiu. Kuwadi ge bangku na hiji-hijina doang. Atau di mana ta? Daek ca di lur kenteng. Hah? Tegaan sia lu kene. Bung aing Ini ge. mesti di bae lah. Aja dah cenah teu. Henteu teh nyawa aing ge. Lain aing bingung tah ka mamang kebon. Kumaha masih ngudagang kami bae. Oh nya. Oh pukul lah. Bingung aing ka mamang kebon eta. Hayang naon meureun. Oh nya. Dot. Aing akhir ieu kangen atuh si Sri. Oh, masa? Aing mah serius biawa. Emang saya serius. Serius aing ka manehna. Mending saya sampeurkeun ka mana? Eta masalahna. Emang masalahna? Manehna can balik jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana, Jing? Teu nyaho ieu buku ge. Pantesan air-air ieu aing teu nulis si Seri. Oh buku ge. Oh, mari kurang no sih kilo lompatan. Ya orang tuh buat salah. Oh iya nya yon dipikir-pikir mah. Saya iya nurutan bae. Buku maji ngerepek kaget mah. Yon, monyong-monyong si Jarek bisa amat ya. Ngomong-ngomong. Oh, ngomong. Oh, ngomong-ngomong si Jarek bisa amat ya. Jadi emang saya merhatikan kayak gitu. Atuh enti sih yon. Tulisnya gitu pandangannya tatapan teh. Wah, resep sianya kemanehna. Nyawa ya. Duh, Wisma capek ya lumpang baik. Bawaan diri. Bawaan ya Allah. Aneh aing mah eta baru dah. Padahal main yang ulinying mah aneh nah. Mau selalu patah. Udah mulai jurig bae. Jadi pikir-pikir mah banget aing teh serem-serem amat. Tapi eta budak pasti euneun ka aing. Aneh. Woi, padahal emang bener sih resep si Seri. Oh aing dot, setengah mati aing bawa ka manehna. Oh geus aing rela si Seri jeung sia. Bener sih ya. Bener aing. Tah, gitu je, ieu sahabat aing. Woi, padahal istilahnya tuh. Mana? Tuh bari tuh ih. Dikirim dot, aing salah itu ya. Eta bener si Seri. Daripada tabak aing di sini pinang. Aduh. Cek tengah tabak aing. Sengaja aing supaya saya sadar eta si Seri. Oh, bener dot. Alhamdulillah. Iya. Hari siapa pun naon, jadi pun tujuan ribut baik. Ih, ente sering teu. Aing malah langgan bae jeung si Indra yo. Emang karak balik itu Seri. Oh iya, karak balik. Parangsa Sri angel amat jalan-jalanna. Oh, pugu mah kan baringin dong beberapa di situ. Kayak acara-acara gitulah di situ nah. Pantesan angel di ditu nah. Oh, pantesan bae angel. Adelena nang Sri kecapean. Dia nih akangan bae bawa kita. Oh, pugu mah capek ya lumpang bayi di situ. Di ojek tuh duit. Anak nelpon kakak Sri HP na lobet. Oh geus dal, bawa ke dal. Ah, ka dia tuh. Ayo. Siapa? Jam-jam sakieu biasa naik ke kebon. Tapi nah, dijual deh. Jadi kangen bae aing mah. Kebon lah. Sahanya nu urusan baru. Mari budak mah apa aing diguring jongkok we kan. Ku aing jadi kieu belen. Ai, tadi gua makan dalam mana? Makan gitu. Woi Den,
Orang saya dalam mana yang penting ke gitu. Ya kemari lah gara-gara baru daftar lalu patan sabun cek aing keren nah tadi luar didinya ta YouTubean. Main tepak pe aing diburi atau ngejongok aing kaharu. Jadi kieu we suku aing jeung nama. Oh, pantesan. Jadi nak ngomong ke pas. Walah aing keur nyeuy suku ieu. Keur numpang lah darep imah lah. Oh, geus. Oh. Ini di jiwa. Oh, Adam sedang nih. Boleh Tian? Oke, ayah di tuh. Main yuk. Ayo, siap. Aing kiper ya. Oh, geus aing Ayo. Si kipernya Yan. Siap. Ya, kita ayo main kiper dia. Supaya bagus semua. Agon tenangan aing mah. Wih, Sion. Aduh. Aras ya. Ayo gerak. Kali dia supun gawang aing yo. Paras ya Yon. Yo, pun yo. Sekali dia mau gagal pokoknya mah. Ayo supun gerak, ayo. Gagal sih yo. Saya menang bola. Ayo, kita mau kebun. Ayo, tong. Ayo. Ayo, Kamu yuk. tenang. Sini. Wah, oke. Ayo. Wah iya sana tadi nendang bola karena hulu Tah, aing. mang tah, jangan mana tang nendang tah, urang mah kiper. Kami sengaja ampura memang. Oh guys, tenan naon. Oh ada beng emang. Iya, mana? Tuan mang ya. Oh, Emang, mana mang? hidup naon kebon. Oh, nang kebun. Oh, geus lah. Oh, ada mang, ada. Atau main baliu. Ayo. Aduh, kenapa? Aing berhati-hati ya. Biasanya budak di dia, aing menungguan be. Kamarana tuh budak. Biasanya di pos. Oh iya, karak mau nyampe. Istri kangen padahal mah tiara hayang ngobrol kan tiarana buru-buru aya perlu. Bagus. Kayak mah baiknya, kalau misalkan jalan sibuk. Pangeus sering ke lamun teu sibuk ku tiara dikabaran deui. Bagus kayak kabaran baiknya. Pernah gestrina cara apa ya? Tek istirahat helan. Heeh tuh. Hei, ngobrol bae. Geus panas yeuh. Jauh ih. Ayo ih. Oh ayo. Ayo. Ayo ya. Is. Terbaik. Udah biasana ieu pos rek ieu. Tentang koreksi aing ngomong asal bae, aing jadi dianggap naon. Sorry. Tak aing masih kagak sawah gitu. Parah amat sih aing ngomong. Sekian ganteng na, main aran nang gede sama bae. Hahaha, ganteng cenah. Banget kok sempak bolong ya. Si aing ngomong asal bae. Keselun tak aing mah. Iya aing poe maripu kita belanja ieu itu. Saya padu video ya, nu video. Oke. Fokus dah. Mana? Tuh. Ayo, sambil yuk. Ayo. Woi, Tiara. Ayeuna ngagrakan. Emang Tiara nih kemana gitu? Nak belanja ke warung. Dianterin mal. Oh, nyanterkeun supaya aman gitu. Anggeus ya. Oke. Asik menang oleh-oleh ya. Ya dong, kita mau dapet kayak ginian nih. Oh lah. Woi, mana? Iya tadi yuk. Dimulai buat tebak sendiri. Tadinya lupa getar pak. Ribut baik, hayung serang asuh. Oh guys. Sini jawab. Astagfirullahaladzim. Lu aja. Saya dulu nih video. Udah di didinya. Dia. Udah. Waalaikumsalam. Ya Neng, anak balik. Kemana baik gitu jalan-jalan ke Balangat. Pan geus ngomong bakalan ngendong beberapa laju pan di itu bakal aya acara di dituna. Oh, kek. Kok sih bisa bareng sih balik nah ke Jung-Bujang lapuk yuk. Ya hapuk di budak duaan. Oh kugu mah tadi jadi tuh numpang baik tahun tuh nggak pernah diantarkan naik ojek tuh boga duit nelfon ke HP nobet. Oh, Den, soalnya yang karunya dalam manena kecapean. Wah, ini bawakin oleh-oleh. Ya, si biawak yuk. Bener.
Lah siapa lain yang mau aku entah mau modus be. Kudung dia insyaallah saujo dulu lah. Aing cuma ngebantuan doang Indonesia. Percaya aing mah sia lah. Masih tak percaya sih? Manena mah cuma ngebantuan doang tadi. Oh, Badin, Oke. Tenawan. Ongus nang kajeronya. Awas. Kamu itu tuh kuku naon eta? Tah gara-gara si tangkurak bujang lapuk teh bekok tah. Ada orang sih. Lupatan main jeroan be aing. Oh, saya nyalakan ke aing sih? Emang bener lan cenah kemarin lupatan aju nepak aing diburi sampai aing nyusruk ke hendet. emang yang lu bantu kemarin, tapi yang nak ke sia. Aju sange dengan sia. Ngas. Neng kajero heula nya alah cara pe. Awas kira kajero. Kayak cat. Mau dia yuk. Mana sia? Iya, kata orang kira Geus kuaing bae mah geus sia balik. Aku sih yang balik ya. Oh, geus balik. Action. Siapa? Oh, kugu mah. Kan di ditu na aya acara kitu. Aku masih. Serangan. Mau sebarin dulu. And action. Oh iya, sana nang mola karena hulu aing. Sering ngomong parah amat sih ya. Tapi yang ganteng lah itu. Jon, monyong-monyong. Si